дуруд бинандагони гиромӣ, барномаи кишвари варзишии ман сайри худро дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ идома медиҳад. имрӯз ҳайати эҷоди барнома ба ноҳияи шаҳри нав омад ва дар мавриди иншооту дастовардҳо ва рушду равнақи соҳаи варзиши ин ноҳия қисса мекунад. мутаваҷҷеҳ бошед. ноҳияи шаҳри нав дар қисми ҷанубу ғарбии ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни арзҳои 38-36 дараҷаи шимолӣ ва арзҳои тӯли 68-25 дараҷаи шарқӣ ҷойгир шудааст ва яке аз ноҳияҳои кишоварзии мамлакат маҳсуб мешавад. соли таъсисёбии ноҳия ба моҳи январи соли 1992 рост омада дар водии ҳисор ҷойгир аст. ноҳияи шаҳри нав аз шимолу ҷануб бо ноҳияҳои айнӣ ва рудакӣ ва аз ғарбу шарқ бо шаҳрҳои турсунзода ва ҳисор ҳаммарз буда аз пойтахти мамлакат шаҳри душанбе 43 километр дуртар маскан гирифтааст. масоҳати умумии ноҳия 1000 километри мураббаъро дар бар гирифта, аҳолияш зиёда аз 127800 нафарро ташкил медиҳад, ки аз ин шумора 40104 нафари онро ҷавонон дар бар мегиранд. аҳолии ноҳия ба соҳаи кишоварзӣ мароғ зоҳир карда ба истеҳсоли пахта, ғалладона, шоликорӣ ва боғу токпарварӣ машғул мешаванд. соҳаи варзиш дар ноҳияи шаҳри нав дар ҳоли инкишоф аст. дар умум 71 иншооти варзишӣ дар ҳудуди ноҳия фаъолият мекунад, аз ҷумла 3 варзишгоҳ, 38 майдончаи варзишӣ, 19 толори варзишӣ, 5 толори махсуси варзишӣ, 1 маҷмӯаи варзишӣ, 2 муассисаи давлатии мактаби варзишӣ амал мекунад, ки 19 мураббӣ ва 792 нафар варзишгарон, ки аз ин шумора 58 нафарашон бонувон мебошанд, риштаҳои гуногуни варзишро талқин мекунанд. соли 2020 бо сабаби бемории COVID-19 варзишгарони ноҳияи шаҳри нав дар мусобиқаҳои фароқоравӣ ширкат варзида натавонистанд, аммо дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ фаъолона ширкат намуда ба гирифтани 101 медал, аз ҷумла 30 нишони тилло, 41 нишони нуқра ва 30 нишони биринҷӣ мушарраф гардиданд. то ҷашни 30-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ноҳияи шаҳри нав 21 иншооти варзишӣ, ки аз ин миқдор 15 майдончаи варзишӣ ва 6 толори варзишӣ маҳсуб мешавад, тарҳи резӣ гардида, ҷараёни сохтмони онҳо бо маром идома дорад. имрӯзҳо вазни соҳаи варзӣ дар ноҳияи шаҳри нав хеле хуб дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, чунки варзигарони ноҳияи шаҳри нав бевосита дар сори сипарӣ гардида дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ баромад карда натиҷаҳои назаррас ба даст оварданд. дар оянда бахш тасмим гирифтааст, ки бо усули деҳа ба деҳа баргузории чорабиниҳои гуногуни варзиш аз қабили волейбол, футбол, шашка, шоҳмот, гӯштини миллӣ, ки бо усули деҳа ба деҳа баргузор гардида истодааст. ин ҳам бошад баҳри боз ҳам рушд додани варзиш дар деҳот мусоидат хоҳад кард, ки мо ҳамаи ҳамон чизе ки нақша пешбинӣ гардидааст ва он чизе ки бевосита аз ҷониби бахш ба ғайр аз нақшаи тасдиқ гардида манақша гирифта мешавад, баҳри рушди варзиш амалӣ хоҳем кард. давоми соҳибистиқлолии кишвар бо бунёду ба истифода додани як қатор иншооти гуногун ва ободониҳо, ноҳияи шаҳри нав симои хишро куллан тағйир дода ба ноҳияи диданиву тамошобоб мубаддал гардид. дар боғи фарҳангию фароғатии шоҳ Исмоили Сомонӣ, парчами миллӣ ва варзишгоҳи марказии ноҳия ҳар ҳафта тамринҳои дастаҷамъонаи пагоҳи рӯзӣ баргузор мегардад.
امروز ساکنان و جوانان ناحیه از باغ اسماعیل سامانی با ترنکور تمرین‌های خویش را آغاز کرده پس از دویدن و پیاده‌گردی در گرد و گوشه باغ تا ورزشگاه مرکزی ناحیه سرگرمی این نمودی ورزش می‌شوند. در این گونه تمرین‌ها تعداد زیادی ساکنان که بهر سالمی تن خویش کوشش می‌کنند فرا گرفته می‌شوند. پس از ترنکور یا به اصطلاح پیاده‌گردی ساکنان و ورزشکاران همه در ورزشگاه مرکزی ناحیه صف کشیده با راهنمایی مربی نمودهای گوناگونی ورزش را اجرا می‌کنند. مشق‌های پگاه روزی که اجرای آن برای هر فرد مهم می‌باشد زمینه خوبی به حیات سالم رو آوردن اهالی می‌گردد. مورد به یادآوری است که هر هفته روزهای شنبه همچون روز ورزشی در دیگر شهر و ناحیه‌ها و مناطق گوناگون کشور با اشتراک وسیع ورزشکاران و ساکنان کسب و کاری گوناگون با مقصد ترغیب طرز حیات سالم زیر شعار زیبایی، دانایی، توانایی از ورزش است تمرین‌های دسته‌جمعانه پگاه روزی دایر کرده می‌شود. میان مشق‌ورزان ناحیه شهرنو اشتراک زیادی بانوان نظررس بود که با روحیه بالیده سرگرمی تمرین‌ها بودند. ما هر صبح بر وقت روزهای شنبه در این میدانچه ورزشی مشق‌های پگاه روزی را می‌گذرانیم. مشق‌های پگاه روزی برای سلامتی هر یک انسان فایده آور میباشد. به هر یک ساکنان ناحیه شهرنو توصیه می‌دهم که به چنین میدانچه ورزشی آمده مشق‌های ورزشی را ادامه دهند. هر روزهای شنبه در پارک اسماعیل سامانی ورزشگاه مرکزی مشق‌های پگاه روزی با ساکنان ناحیه گذرانده میشه. از کور تا کلام با ورزش شوق و زیاد دارند. از آن خود دختران در این چاره‌بینی خیلی فعالانه اشتراک میکنند. ورزش پگاهی به هم به سلامتی انسان خیلی موافق میشد. اهمیت کلان دارد. در تمرین‌های پگاه روزی در ناحیه شهرنو زیاده از 100 نفر ساکنان و ورزشکاران جلب گردیده و نمودهای گوناگونی ورزشی سبک اندرمان می‌شوند که با واسطه این نمودی ورزش شخص می‌تواند سلامتی‌اش را یک خیل نگاه داشته به هر گونه بیماری‌ها مبتلا نگردد. امروز در جریان ثبت برنامه توجه ما هیئت ایجادی برنامه را بیشتر تمرین‌های ورزشکاران امکاناتشان محدود به خود جلب نمود که با روحیه تازه ورزشی با ساکنان ناحیه مشق ورزی می‌کردند. ما نوابسته از امکاناتمون محدود هر سحر آمده در این ورزشگاه مشق‌های پگاه روزی رو ادامه میدیم و ما در بین همین ورزشکاران معیوب ناحیه شهرنو مقصد ورزشگری داریم که در چمپیونات آسیا مقصد جای نمایان رو گرفتن. از آن جمله رجبوف مومنجان، خالقوف امیدعلی، نظرов شاهرخ در مسابقه‌های بین‌المللی سزاوار جای نمایان می‌شویم. در هوای مساعد با معیوبان امکاناتشون محدودی که به ورزش شغل دارن مقصد هر سحر مشق پگاه روزی آمده در همین ورزشگاه می‌گذرانیم. مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه شهرنو دوامی 10 سالها می شود که فعالیت کرده برای رشد و نموی ورزشی ناحیه نقش بارز داشته. در این سمت 12 نمود ورزش که 8 نمودش ورزشی المپی، 2 نمودش ورزشی ملی و 2 نمودش ورزشی غیر المپی به شمار می رود و دستورانی ورزش آموزانیده می شود. ورزشکارانی که در مکتب ورزشی ناحیه تمرین کرده به وای رسیدند تا امروز به دستاوردهای بهترین ورزشی نائل گردیدند. رهبریت و کارمندان مؤسسه مذکور بهر باز هم بهتر گردیدن سطح ورزش در ناحیه میان خویش مشورت‌ها می‌گذرانند. ما هیئت ایجادی برنامه از رهبریت مکتب ورزشی در مورد ورزشکاران و دستاوردهای آنها در هیئت مکتب ورزشی پرسان شدیم. در فعالیت مکتب ورزشی از سال 2009 فعالیت می‌نماید خیلی نتیجه های بلند ورزشی دارند. از مسابقه های بین المللی، از چمپیونات جهان نتیجه ها دارند، چمپیونات آسیا از نمود سامبو، دسته های فوتبال ما دسته در لیگ دوم چمپیونات جمهوری تاجیکستان بازی میکنند، بازی مینمایند که سال 2019 جای اول رو اشغال نمودند و سال 2020
ҷойи сеюмро ишғол намуданд. бачаҳои солҳои таваллуди 2007-8 дар мусобиқаи байналмилалӣ ки дар соли 2019 дар шаҳри хуҷанд чемпионати осиёи байналмилалӣ шуда гузашт, дар он ҷо сазовори ҷойи сеюм гаштанд. мусобиқаи ҳамин олимпиада ки дар Токио шуда мегузарад, як варзишгари маъюби мо Назаров Шорух аз намуди гӯштини зудо он кас тайёрӣ дида истодааст, бояд насиб бошад, бояд рӯйхат гирад. агар рӯйхат гирад дар мусобиқаи параолимпиада бояд иштирок намояд. дар муассисаи давлатии мактаби варзишӣ рақами 2 ноҳияи шаҳри нав аз намудҳои варзиши шашкаю шоҳмот, баскетбол, волейбол ва тенниси рӯи мез варзишгарон тамрин мекунанд. дар таърихи фарҳанги миллӣ ки варзиш ҷузъе аз он маҳсуб меёбад, обу тоб додани бадан ва муҳимтар аз ҳама таҳрики фикру андеша ҳадафи асосӣ дониста мешавад. аз ин ҷост ки варзиш додани тафаккур ва зеҳн дар баробари тамрини бадан аз аслҳои фарҳанги варзишӣ маҳсуб мешавад. варзиш додани тафаккуру зеҳн ба василаи бозии шоҳмот ки маъмултарин бозиҳои варзиши ақлонӣ ё зеҳнӣ аст, миёни ҷавонони ноҳияи шаҳри нав дар ҳоли инкишоф буда, дар байни онҳо шоҳмотбозон ва шашкабозони касбӣ ки ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд, ҳоло ин ҷо саргарми тамринҳоянд. муҳиба худойқулова аз зумраи шоҳмотбозони номдори толори мазкур мебошад. мавсуф дар хурдӣ шавқу ҳаваси шоҳмотбоз шуданро мекард ва маҳз ҳамин хоҳишҳо, тамринҳои пайваста ва иродаи қавӣ буд ки ӯ дар мусобиқаҳо сарфароз гардид. 7 сол боз аст ки бо намуди шоҳмот шуғл мекунам. дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ мақоми аввалро ишғол кардам. соли 2020 дар мусобиқаи ҷоми пешвои миллат байни даставӣ мақоми дуюмро ишғол намудам. ба ҳама ин наврасону ҷавононе ки саргарми бозиҳои шашкаю шоҳмот мебошанд, мураббӣ Исматулло Негматов ҳамвора усулҳои гуногуни бозии шоҳмотро талқин мекунад. дар ҷараёни бозиҳо ӯ зуд ғалатҳои шогирдонашро дар ҷараёни бозӣ дар тахта бо усулҳои соддафаҳм нишон медиҳад, то дигар бора дар рафти бозиҳо ба чунин хатоҳо роҳ надиҳанд, чунки як иштибоҳ дар бозӣ метавонад боиси бохт гардад. маҳз ин ҳама талошҳои мураббӣ аст ки шогирдонаш дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ноҳияи шаҳри навро борҳо муаррифӣ карданд. ҳоло мураббӣ шогирдонашро дар мусобиқае дар пеш истода ки дар шаҳри Кӯлоб доир мегардад, тайёр карда истодааст. дар ин тӯли 3 сол зиёда аз 70 нафар шогирд дорем. мисол ҳам писар, ҳам духтар. фаъолияти духтаро беҳад бисёр дар ноҳия. мана мисол ҷанбасти соли 2020 дар мо чӣ шуд? ҷанбаст аз намуди шоҳмот. мисол шогирдои мо мана Худойқулова Муҳиба, иштирокчии ҷоми пешвои миллат, мисол дастаи мухлисон иштирок карда шоҳҷоиза бо миқдори 12 000 сомон. меҳронаи Дилшод мисол мақоми аввалро гирифт дар шахсияти худаш. ҳамроҳева Азиза инам мисол дар синни соли худ мақоми дуюмро гирифт. Алиева Моҳинур мисол дар синни соли худ мақоми дуюмро гирифт. бо беғарз аз ин мисол иштирокчиён 15 нафар буданд. ҷойҳои сеюм, чорум бисёр фаъолияту вай доранд шогирдои мо. дар ошиёнаи дуюми иншооти мазкур толор барои бозии тенниси рӯи миз амал мекунад ки наврасони аз 12 то 16 сола ба тамринҳо фаро гирифта шуданд. намуди варзиши тенниси рӯи миз дар ноҳияи шаҳри нав дар марҳилаи навини инкишоф аст. варзишгарони ин толор дар шаҳри ҳисор ба қаребӣ дар мусобиқа миёни шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ширкат варзида ҷойи дуюмро касб карданд. ба ин наврасон мураббӣ Юсуф Баротов тамрин медиҳад ки шумораи шогирдонаш дар ин самт 30 нафарро ташкил медиҳад. мактаби варзишии ноҳияи шаҳри нав ба намуди варзиши баскетбол бештар таваҷҷӯҳ карда тамринҳоро дар сатҳи муосир дар ин толор ба роҳ мондааст. дар толори номбурда дастаҳои баскетболбозони духтарона тамрин мекунанд.
баскетболбозони толори номбурда соли равон дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ фаъолона ширкат варзида ба гирифтани зинҳои ифтихорӣ ноил гардиданд. дар ин толор дар басти аввал дастаи духтарона бо таъдоди 16 нафар ва дар басти дуюм дастаи писарона бо шумораи 25 нафар ба тамринҳои бозии баскетбол фаро гирифта мешаванд. ба ин баскетболбозон ки таъдоди умумияшон зиёда аз 40 нафарро ташкил медиҳад, мураббии риштаи баскетбол Набиҷон Мираҳмедов тамрин медиҳад. мавсуф пас аз хатми донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саид Муъмин Раҳимов ба зодгоҳаш баргашта ҷиҳати боз ҳам равнақи намуди баскетбол кӯшишу талош варзида истодааст. маҳз ҳамин ҷидду ҷаҳди ӯ буд ки имрӯз дар минтақаи ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ ғайр аз дастаи баскетболбозони ҳисор онҳо дигар ҳарифи сарсахт надоранд ва дилхоҳ дастаро метавонанд ки шикаст диҳанд. баскетболбозон бештар ба машқҳои гуногун андармон шуда ҳар чанд ҳафта миёни ҳам рақобат мекунанд то дар мусобиқаҳои дар пеш истода ба таври зарурӣ омода шаванд. мураббӣ бештар ба дастпарваронаш кӯшиш мекунад ки усулҳои ҷаҳида тӯбро вориди сабад партофтан ва ё аз дур чӣ гуна бояд тӯбро ба ҳалқа равона кард омӯзонад, то дастпарваронаш дар лаҳзаҳои зарурӣ муқобили ҳариф имтиёз ситонида тавонанд. усулое ки ҳаст ки мисол вайнои шарк меган ду қадам монда дар омада бозӣ кардан, ин асосан дар вақти бозӣ бисёртар дар кор мешавад. ҳамин усул основной усул ҳамин аст. имрӯз чӣ хеле ки дида истодаи духтарое ки дар ноҳияи Шаҳринав ҷалби духтаро барои бозии баскетбол хуб аст, дар дараҷаи хуб ба роҳ монда шудааст ки дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат варзида ҷойи намоёнро ишғол намудем. чун дар барномаҳои гузашта дар мавриди пешрафту камбудии намуди баскетболи дигар шаҳру ноҳияҳо ва манотиқи ҷумҳурӣ гуфтем, боиси зикр аст ки ҷалби духтарон ба ин намуди варзиш ба маротиб меафзояд. мо ҳам аз симои ин гул духтарон дар ояндаи наздик чеҳраҳои нави варзиширо дида метавонем. ин духтари ҷасуру далер Мадина ном дорад. ӯ бисёр ҳам ба бозии баскетбол мароғ зоҳир мекунад ва ҳамвора барои ба муваффақиятҳо ноил гардидан волидонаш ӯро дастгирӣ мекунанду дар паҳлӯяш қарор мегиранд. маҳз ҳамин дастгириҳо замина шудааст ки Мадина дар рафти бозӣ ва тамринҳо аз хеш маҳорати баланд нишон медиҳад. ما ورزشکارانی مکتب ورزشی رقم 1 شهرنامه مебошем. با نمودی سپورت یعنی بسکتبال قریب 3 سال شد مشغول هستم. برای آموختن این نمودی ورزش بر ما معلم رحمتov نبیجان یاری کلان را رسانیده استادند و برای این با آنها رحمت کلان را میرسانیم و در برابر این در مسابقه‌های ورزشی اشتراک نموده در آنجا جایهای سزاوار گرفته. مثلا در همین سال در جمهوری یعنی در شهر دوشنبه مسابقه جمهوری گذرانده شد، در آن شرکت ورزیده جای نمایان را اشغال نمودیم و برای این به پرزیدنت کشورمان رحمت کلان را میرسانیم که برای ما این گونه شرایط‌های ورزشی را مهیا نمودند. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи ҳаёти нави ҷамоати деҳотӣ ба номи Акрам Ҳасанови ноҳияи Шаҳринав, ки дорои табиати нотакрор мебошад ва бо ба истифода додани як қатор иншооти ҷашнӣ симои хешро куллан тағйир додааст. яке аз чунин иншоот ин майдончаи тозабунёди болопӯшида, ки бо шароитҳои замони муосир бунёд гардидааст ва теъдоди зиёди наврасону ҷавононро ба намуди варзиши футбол ҷалб кардааст, маҳсуб мешавад. футбол яке аз намудҳои рушдёфтаи соҳаи варзиш дар ноҳияи Шаҳринав ба шумор рафта, миёни аҳолӣ нисбат ба дигар намудҳои варзиш маҳбубияти бештарро касб кардааст. майдончаи варзиши ҷамоати деҳоти ба номи Акрам Ҳасанов деҳаи ҳаёти нав соли 2020 дар рафти сафари кории пешвои миллат ба истифода дода шудааст. айни ҳамон дар инҷа зиёда аз 80 нафар кӯдакон, навросон ва ҷавонон дар гурӯҳҳои машқӣ ба тамринҳо фаро гирифта шуданд. бояд гӯям ки варзишгарони мо дар чорабиниҳои ноҳиявӣ, минтақавӣ фаъолона иштирок доранд. муассисаи давлати мактаби варзиши рақами 2 ноҳияи Шаҳринав якҷоя бо мураббиён ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия ҳамвора ба ин футболбозону шарту шароити ин майдонча таваҷҷӯҳ зоҳир карда ба ин наврасон такя мекунад, то миёни онҳо дар оянда футболбозони касбӣ ба вой расанд. наврасону ҷавонони деҳаи номбурда аз иқдоми соҳибкорони маҳаллӣ ҷиҳати бунёди чунин майдончаҳои муосир шод буда, пайваста ба бозии футбол андармон мешаванд.
ما جوانان و نورسان دهه حیات نو خرسندی خودمان را به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اظهار میکنیم که ما در همین جا زیاده 1 سال شده است که ما در همین جا مشق میکنیم. برای ما در این میدانچه خرد ورزشی فوتبال شرایط های بسیار فراهم را آوردند. ما در دیگر جایها رفته ما جایهای نمایان را اشغال کردیم. باز ما کوشش میکنیم که در جمهوری ها جایهای نمایان را اشغال کنیم. در اینجا توپ ها خیلی هم بسیار هستند، برای همه ما میرسند این توپ ها. معلم ما هم خیلی خوب به ما درس میدهد. ناحیه شهری نو با ورزشکاران تالار ورزشی دهه عجم جماعت اکرم حسنوف افتخار میکند، چونکه بیشتری دستاوردهای ورزشی ناحیه دست پروران این تالار محسوب میشوند. چنانه که شما بینندگان گرامی دیده ایستاده، تالار نه آنقدر زمانوی میباشد، اما نورسان و جوانان با اراده قوی و شوق و هوس خاص به ورزش زیر مربیان کاردان به تمرین‌ها مشغول شده از روی نمود گشتین ملی و سامبو مشق ورزی میکنند. در بسط اول زیاده از 50 نفر نورسان زیر راهبری مربی گشتین ملی شریف قربانوف که در این سمت تجربه غنی دارد مشق ورزی میکنند. نمود گشتین ملی که به قطار ورزش‌های سنتی داخل می شود، ورزشکاران ناحیه شهری نو همچون میراثداران اصیل این نوع ورزش را پاس می دارند. ما در دهات با تربیت نسل نورس و کودکان مشغول می باشیم. امروز من یک گروه کودکان را در همین تالار ورزشی تمرین می دهم اوید به گشتین ملی. البته ما امید داریم که از بین این نورسان، این کودکان البته در آینده چمپیون‌های جمهوری تاجیکستان، چمپیون‌های آسیا، چمپیون‌های جهان میبراید. چونکه همه گشتین سامبو، گشتین دوزدو این سرچشمه همین گشتین این گشتین ملی میباشد. من امروز گشتین ملی ما خیلی هم پیش رفته ایستاده است. سال به سال دیده ایستادیم که پیشروی گشتین ملی خیلی خوب است. من این سال سر و لباس های گشتین ملی برآورده شد که خیلی هم در گشتین های نوروزی یک نهایت شأن و شکوه خود را داشته و ما امروز شکرانه همین دولتمون میکنیم، شکرانه همین تینجی میکنیم، شکرانه استقلالیت میکنیم. من امید دارم که از بین همین نورسان در آینده البته پرچمبرداران ملت پیدا میشوند. چنانه که در بالا قید کرده گذاشتیم، در بسط دویم ورزشکاران از روی نمودی گشتینی سامبو تمرین میکنند. در ناحیه شهری نو به این نمودی ورزش جوانان بیشتر توجه ظاهر کرده همواره جهتی به دستاوردهای بیشتری ورزشی نائل گردیدند مشق ورزی میکنند. امروز نمودی گشتینی سامبو در قلمرو کشور بسیار هم رونق یافته ایستاده است که تا این مدت در این سمت ورزشکاران بهترین مملکت بارها در مسابقه های فراقاروی و دستاوردهای نظررس مشرف گردیدند. در ناحیه شهری نو مربی این رشته ورزش نجم‌الدین شویف دومی 10 سال می شود که فعالیت کرده چندین ورزشکاران کسبی ناحیه را به پای رسانیده است. شاگردان من در مسابقه‌های جمهوری بیرون از جمهوری جایهای نمایان را اشغال می نمایند، از جمله محمد رضا قربانوف، سایرالدین شویف، رمزالدین شویف. شاگردان من تیاری با مسابقه‌های آسیایی و جهانی تیاری ده ایستادند و در آینده نیز پرچم تاجیکستان را خواهند برداشت. محمد رضا قربانزاده از نامداران تالار مذکور و ناحیه شهری نو به شمار می رود، زیرا او غیر از مسابقه‌های شهری و جمهوریوی باز در چندین مسابقه‌های فراقاروی پرچم کشوری عزیزمان تاجیکستان را بالای سر برداشته است. محمد رضا را در خردی گشتینگیری‌های پدرش شریف قربانوف که در این ساحه ورزشکار و مربی موفق کشور محسوب می شود هوسمند کرد و در قلبش مهر این رشته ورزش را علنگه زد و در رگ و پیوندش جا گرفت و دوام 10 سال می شود که در این تالار مشق ورزی می کند. حالا باشد محمد رضا نو باز برای تمرین ها روی تتامی برگشته است، زیرا او در مسابقه گشتینی سامبو که در شهر بوخارست کشور رومانیا برگزار گردیده بود جراحت برداشت و مدتی 3 سال از ورزش دور ماند. ما از محمد رضا در مورد دستاوردهایش پرسان شدیم.
تالار ورزشی آمده از روی گوشتین سامبو گوشتین‌های پدری خود را دیده شوق و رغبت کردم و پدرم در به این تالار مرا به دست مربی شایف نجمیدین آوردن و من در اینجا تمرین کرده ایستادم. زیاده از 10 سال می شود که من در این تالار تمرین میکنم و من در مسابقه جمهوریوی اشتراک کرده جای اول رو گرفتم. در چمپیونات اورو آسیا سال 2013 در شهر الماتای قزاقستان شده گذشت. اولین سفر من از دولت بیرون اولین سفر من بود. در آنجا اشتراک کردم، جای سوم رو اشغال نمودم و سال 2014 در چمپیونات آسیا در شهر توشکان شده گذشت. در آنجا اشتراک کرده جای اول رو اشغال کردم. خود همون سال در شهر سئول دولت کره جنوبی چمپیونات جهان بین جوانان شده گذشت. در آنجا اشتراک کرده جای سوم رو اشغال نمودم. بعد سال 2015 باشد در چمپیونات جهان بین کلانسالان که در شهر مراکش دولت مراکش در شهر کاسابلانکا شده گذشت. در آنجا اشتراک کرده در بین کلانسالان در وزن 100 کیلوگرم جای پنجم رو اشغال نمودم. از سال 2017 در کوبک میرد جای سوم رو اشغال کردم. در بازی عمومی ورزشی در شهر چونجوی کره جای سوم رو اشغال کردم. در جام پرزیدنت فیاس در آنجا جای دوم رو اشغال کردم. من گفتنم به جوانان که از بیهوده‌گردی دست کشند و به ورزش مشغول شوند. ورزش بهترین است. ورزشگاه مرکزی ناحیه شهر نو با گنجایشی کمتر از 3000 نفر مخلص دوامی 10 سالها است که فعالیت میکند و محض در همین ورزشگاه سابق فوتبالبازان موفق کشور الگ شیرینبکوف و رستم زبیروف بازی کردند و کارنمایی ها نشان دادند و با دسته های بهترین زمانی خویش راحت گرفته بازی کردند. امروز در این ورزشگاه باشگاه فوتبالی آرزوی ناحیه بازی‌های خانگی و مشق و تمرین‌هایش را دایر می‌کند. دسته نامبرده سال قبل در لیگ دوم فوتبال کشور زینه اول را اشغال کرده به لیگ یکم فوتبال مملکت راحت گرفت، اما با سبب‌های مالیوی در مسابقه شرکت ورزیدن نتوانست و حالا دسته پریشان شده است و به مشق و تمرین‌ها هم اندرمان نمی‌شود. فرید عظیموف که سرمربی دسته نامبرده محسوب می شود، حالا مربی دسته تا سن 18 ساله ناحیه را به عهده دارد و آنها را به مسابقه منطقوی آماده کرده ایستاده است که حالا بازی سومشان را در مرحله دوم با همتایان خویش دسته شادمان شهر حصار در همین ورزشگاه برگزار می کنند و در گوشه دیگری ورزشگاه علاقه فوتبالبازان شهر حصار هم سرگرمی تمرین می باشند. فوتبالبازان تا 18 ساله ناحیه شهر نو دو بازی پیشینه را با غلبه جنبست نموده در گروه مقام اول را اشغال کردند. من از خودی میخواستم که همین فوتبالیست شوم و از مایدکی در همین پیش معلم اسماعیلوف اسرائیل مشق کردم و حالا در 18 ناحیه شهر نو بازی کرده هستم. فوتبال در حیات من خیلی نقش خوب رو میبازد. ما در همین ناحیه شهر نو در ورزشگاه عمده تمرین‌های خود را می‌گذرانیم و امیدواریم که به 18 میبریم. ما برای همین 18 برآمدن با دو سه کماندا بازی کرده ایستادیم. حالا در گروه جای یکم رفتیم. ما هیئت ایجادی برنامه کمی از جریان بازی دسته آرزو و شادمان رو به نوار گرفتیم. بیایید تماشا میکنیم. چنانه به بیننده شبکه ورزش عیان گردید در حدود ناحیه شهر نو انشاءات ورزشی نه آنقدر زیاد است. کمبودی هم در این سمت از نظر ما دور نماند و گمان میکنیم که در زودترین فرصت برطرف خواهد شد. نورسان و جوانان ناحیه شهر نو بیشتر به نمود ورزشی فوتبال و گوشتین شغل می‌ورزند و از دستاوردهای ورزشکاران نیز از همین نمودهای ورزش به نظر می‌رسد. با امیدی با سمروش کردن ورزش در کشورمان برنامه کشوری ورزشی من را به انجام می‌رسانیم. با برنامه‌های شبکه ورزش بمانید. خیر.